Son famille raison de podon chotel ibata khamazani deute que l'on hulu. Non ma yagalua hua non ne salaza le cour mieux que l'on de come en tau gako de biome que l'on sala poga khalani gatu ho Yesu kali la kwe hula mola nyani gatu lem tau ji piuma. Yoga na luang jo aya ni yoga na luang to chopuma ina ana ko si bala ko no me ina atuti ko lo ga yuga ga du ga kokoma me hu jo shuge le tha ma ina atuti ko lo ga yuga ga du se do tha ja lia de ni che sum po byan ja che sum bo me hu lo bo tha me Son famille ngang bo yo some nga tj lo ma ja nyu yo ni ge ga duon ayo ngang bi yu lao nu sa za lo ba to phe ayo ngang shu ge me ngang ga yo shu bi la me ayo chomyong ba ta ne yo cha yo to ka ma khang li ayo ngang shu ge me shi na shung lo khum lo go ni che nga ya i ge kho yo hai la chola ga ma gu no nga ne jo la khwe no go yu ho da chu nga nu sa bi za me nga mu de homoga no ho je sha dong la me u duan si le ne lao nga kuma bya kha lu me no gulon yo zon ho no wo sha ga ne lao je ma shi ti zi nga khwe ta ma bien ni chote le ta son famille nyum la khwe u ma bia za zi jo ma aya ni do na she gu ma yo she easy company le ku america gu za ti ma Stephen Ambrose ne bo menum babo le myo sombo phadumo ma bie je ni phi ge me Sombo khwe duma guza ge zongene ma Normandy lasa lodeon gudonge ma guguma ni potipo asasange ke ni ma kha iga yuge me gudo ayam khwe yam lon ni guma khwe ma Richard Winster soge me ayoa mudu de gudze adame Ajimine ena guma mehu po jo shuge me gudoga lekuna guma malani nga me no chotela le ayo ega te yaga me gudze ada memya nia na khan po uchu bazan jo gudo me khoni gudze Richard Winster guma gudo inge ayo ahuhuo de me Yesua ayo za de gadu adi ama mudu de ayu ge ga me adu ajelo ayo sinyao adu gabadu ho ayo sinyame ja che sombo ni che suma ayo ayu ge shuge ga kome khwa jali la khwe un do cha de la khwe a cho ga de cha do me yoza ni la khwe ni sa za lo ba do phe shuge ne la me le da bi yoza sum la khwe yo cha yo do ga ma khwe ta nga shuge me le pha e tha me ayo bo sa ne la anani byon ga ko de ho ni do la khwe ya mo me ayo shuge ho ni ko lu la khwe adu ayo me no chote ge nyau ma ngao son famille khashu de gama sinyame ayo me no chote na ji me le do cha yo e la khwe cha tha lo e me ngao son famille khashu de gama sinyame nga chote lo te me ayo a ino ga du ga
biểu ni sho nga khalo ji biểu mà Giêsu gama sinyame ayo meno chong มีเย็นมาชาเม